عراق و سوریه هفته بوری لواشنطنه جبو نوجنکرنا بوریا بترولیا کرکوک بانیاسه پیمانک امزه کرن. لگوری پیمانه شرکت امریکی شفرون UCC هولدینگ و TI کپیتال ده پروژه پیک بینن. وزارت انرژی یا سوریه جی دیار کرگو کار نوجنکرنا بوریا بترول ارماج دکه گوروجانه نزیکی 2 میلیون برمیل بترول و گوهزینه. ولی چولی برپرسه تکلین گشتی لناوندا فرات یا لیکولینان دبیجه گو امریکای بریا وان پروژه آن هول ده گو بازرگانیا وکری دناوبرا ولاتن هرمه ده پیدا بکه. راستیه میکا سیاست آوی یعنی دیار گو سیاست بازرگانیا بسینور بسینورش خود خوازه گو دولت هرمی بتمامتی برگ کی جرنگا گو yani karibin bevdûr hevkar bi ji bo meselê avakirnê be eger ji bo meselê niftê be petrolê be ev projeyekî mezin e yani hem Libnan tê de yî Sûriye tê de yî Ordun tê de yî heta astekê Tirkiye ji tê de yî lê yani astengiyê wê jî gog aramî di van welata gişat gog tune be zehmet gog ev siyaset jî pêk be. پسپۆرێ ئابووری خەلف باوەڕ دکە گۆ پەیمانە vegihîstina petrola Iraqê biriya axa Sûriyê dê bibe alîkar gۆ têkiliyên di navbera her du welatan de xurt bibin û bandorek erênî li ser Kurdan li her du welatan jî bike. تأثيرا ويني أريني لسر سوكا ساماني سرشتي الرجلات نافين والجهان تفدي هبه شاليكي دنده ويقلك باندورك ويني أريني لسر تكلي ناف سوريا وعراق دو هبه اف استثماري مظن دهيلن قو تسر حما أستاد تكلي بهزتر ببن ويدورك ويني أريني لسر تكلية كردين عراقي جي يعني كردستاني جي بغدير هبن وكردي سوري جي بشامير هبن جبر آرامي لازمه. برپرسê platforma dîfakto ya diyalogê Şêrwan Yûsif dibêje got Kurd dikarin roleke giring di projeya nû de bilîzin ji ber hebûna wan li navçeyên dolemend bi petrolê li Sûriye û Iraqê. Kurd dikarin bibin şerîk li Bexdayê jî û li Şamê jî ji ber ku herêmên Kurdan başûr û Rojava herêmên bi xêr û bereketin ji aliyê petrolê ve her wiha gelek derfetên din yên aboriyê vê derê hene û her wiha cihê wê cihekî coğrafyaya Kurdistanê li başûr Rojava coğrafyeke gelekî giring e di navbera vêsê kuşeya Tirkiye, Sûriye û Iraqê de û her wiha Îranê jî li vê derê dikare bibe pirekî gelek giring di bazirganiyê de. Boriya petrolê ya Iraqê 800 kîlometran ji Kerkûkê heta banyasa Sûriye li ber ava deryaya Spî dirêj dike. Di sala 1952 de kete xizmetê û di sala 1980 de ji ber nakokiyên di navbera Bexdê û Şamê de dema şerê Îranê û Iraqê de hate rawestandin. Di sala 2000 de ji nû ve hate destpêkirin û di dema êrişa Amerîkayê li ser Iraqê ve di sala 2030 de ji xizmetê hate derxistin ta niha. Îvan Hesîb, Dengê Amerîka, Qamişlo.